ҷашнҳои аҷдоди ориёии мо ба монанди садаву наврӯз, тиргону меҳргон бозтоби пайванди инсону табиат, оинҳои вобаста ба корҳои кишоварзӣ, инчунин ҳунармандӣ буда беҳтарин ғояҳои инсонӣ, моҳият ва муҳтавои онҳо мебошад. Бо ин назардошт соли 2023 ҷашни сада аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардид. Шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Зафар Қаюмзода. ҷашни сада ба сифати як ҷашни миллию мардумӣ барои рушди боғдорию токпарварӣ, гулкориву гулпарварӣ, чорводорию зироаткорӣ ва дар маҷмӯъ вусъати корҳои ободонӣ мусоидат мекунад. Соли 2023 зимини баргузории иҷлосияи 18-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар асоси пешниҳоди муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷашни сада ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд. Бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашни сада дар Тоҷикистон расман охири моҳи январи ҳар сол таҷлил мегардад. Ҷашни сада ба анҷоми чилаи калон рост омада. Аз он дарак медиҳад ки зимистон ва давраи сармои он ба охир расида истодааст. Сада 50 шабонарӯзро то фарорасии Наврӯз дар бар гирифта аз наздик омадани фасли баҳору оғози корҳои кишоварзӣ мужда мерасонад. тавре пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ҷашни сада баробари Наврӯз, тиргон ва меҳргон яке аз унсурҳои муҳимтарини ҳастиву ҳуввияти мо тоҷикон маҳсуб ёфта, гиромидошти он аз ҷумлаи роҳҳои муассири тақвияту густариши хештаншиносиву худогоҳии миллӣ мебошад. Ин ҷашнҳо аз даврони қадим то ба имрӯз бо як силсила одобу суннат, расму оин ва донишу таҷрибаҳои кишоварзӣ омада расидааст. Гузаштагони шарафманди тоҷикон ҳанӯз беш аз 6000 сол қабл аз ин ба ҳунармандиву косибӣ, истеҳсоли ашёи зарурии рӯзгор ва корҳои кишоварзиву боғдорӣ машғул буданд. Дар муҳити зиндагии ориёиёни қадим тақвимҳои мардумӣ шакл гирифта, аксари маросиму ҷашнҳоро дар асоси онҳо таҷлил менамуданд. Ниёгони тоҷикон барои 4 фасли сол оину ҷашнҳои алоҳидаро бунёд гузоштаанд. дар бораи сада ривоятҳои мухталифи таърихӣ, ҳикояву хотираҳои зиёде мавҷуд аст. Аз шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ки дар он асосгузори ҷашни сада шоҳи сулолаи пешдодиён Ҳушанг паҳлавон мебошад, то Осорулбоқияи Абурайҳони Беруниву Наврӯзномаи Умари Хаём ва дигар сарчашмаҳои таърихии бузургонамон баҳсу мунозира ва фикру андешаҳои зиёде дар бораи ин ҷашн баррасӣ гардидааст. ҷашни сада ба ягон дину мазҳаб иртибот надошта, мардумро ба муттаҳидӣ ва фаъолнокии меҳнатӣ сафарбар менамояд. бо талошу корнамоиҳои шабонарӯзии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкониятҳои мусоид барои эҳё, таҷлил ва муаррифии шоистаи ҷашнҳои миллӣ фароҳам омад. сокинони Тоҷикистон, хоса кишоварзон ҳар сол ҷашни садаро дар роҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавии халқ таҷлил намуда, бо шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар маҳсулидастони худро пешкаши иштирокчиёни чорабиниҳои ҷашнӣ мегардонанд. таҷлили ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла сада имконият фароҳам меорад ки боз ҳам ҳуввияти миллӣ қавитар гардад ва насли имрӯза аз урфу одат ва анъанаҳои ниёгони шарафманди худ бархурдор шавад. амалӣ намудани низоми билингӣ дар тақсимот ва истифодаи нерӯи барқ дар кишвар идома дорад. тавре таҷриба собит намуд, ин низоми корбарӣ ба таръиятҳои зиёд дорад ки пешгирӣ аз талафоти барқ яке аз онҳост. идомаи мавзӯъ дар гузориши Манучеҳр Ализода. ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром ва гомҳои устувор ба яке аз ҳадафҳои худ мерасад ки ин истиқлоли энергетикии кишвар аст. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масири солҳои истиқлоли давлатӣ ҳадафу иқдомҳои созандаву зарурӣ амалӣ шуда, дар ин самт корҳо бо маром идома доранд. аз ҷумла сохтмони муҳимтарин иншооти мо нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар саргаҳи ин ҳадаф меистад, бо мақсади ба низоми зарурӣ дар овардани истифодаи нерӯи барқ, пешгирӣ аз талафоти он ва паҳлӯи муҳими дигар дар кишвар пиёда намудани низоми билингӣ дар истифодаи нерӯи барқ ба нақша гирифта шуда, лоиҳаи мазкур дар марҳилаи амалисозӣ қарор дорад. мақсади амалишавии ин лоиҳаҳо тақвият бахшидани
шабакаҳои барқии шиддату паст миёна, насб намудани ҳисобкунакҳои барқии зеҳнӣ яъне интеллектуалӣ бо низоми идоракунии билингӣ ки ин низом пурра бе корбарии одамӣ тариқи автоматӣ корро ҳисобу китобу нерӯи барқро ба роҳ мебонад. хосатан дар фасли сармо талафоти барқ бештар ба қайд гирифта мешавад. дар шаҳру ноҳияҳое ки низоми билингӣ амал мекунад, талафоти барқ ба таври назаррасу зарурӣ коҳиш ёфтааст. имрӯзҳо дар шабакаҳои барқии ноҳияи Сино лоиҳаи амалишавии низоми билингӣ аллакай дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар ин марҳила зиёда аз 140 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ аллакай насб карда шудаанд ва зиёда аз 138 000 ин ҳисобкунакҳо дар барнома фаъол мебошанд ва бо гузашти ин марҳилаи амалишавии низоми билингӣ дар давоми 2 сол мо мебинем ки бартариятҳои низоми билингӣ аллакай натиҷаҳои назарраси худро ба бор овардаанд. аз он ҷумла яке аз мақсадҳои асосии амалишавии ин низоми билингӣ дар он буд ки ҳадафи асосӣ кам кардани талафоти нерӯи барқ буд ва аз ҳисобе ки мо таҳлилҳо гузарондем имрӯзҳо мо ба боварии комил гуфта метавонем ки он талафоте ки дар доираи солҳои 2021-22 тақрибан аз 37-38% талафот имрӯзҳо баъди ба анҷом расондани васлу насби ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ ки зиёда аз 140 000-ро ташкил медиҳад, талафот ба таври назаррас ба маротиб қариб ки 4 маротиба камтар аллакай паст карда шудааст. то насби ҳисобкунакҳои зеҳнӣ ки як ҷузъи низоми билингӣ аст, муштариён барои пардохти ҳаққи қувваи барқ ҳам вақт ва ҳам ҷиҳати роҳгиро маблағ масраф мекарданд ки ҳарду бар нафъи истифодабарандагон несту набуд. ҳамакнун муштариён аз хона, ҷойи кор ва ё дилхоҳ макони дигар метавонанд пардохти ҳаққи қувваи барқи хона ё корхонаи худро ба осонӣ ва зуд анҷом диҳанд. бартариятҳои низоми мазкур зиёданд, вале дар саргаҳи он кадом паҳлӯҳоянду дар маҷмӯъ низоми билингӣ ки ноҳияи Синои пойтахт ба он гузаштааст чӣ самаре овард? аввал ин ба маротиб кам шудани талафоти техникию тиҷоратию ва дигар дар маҷмӯъ талафоти нерӯи барқ мебошад ки аз 37-34% ба ҳадди минималии 7% оварда расонда шуд ки ин яке аз дастовардҳои беназиру бесобиқа дар системаи энергетикии кишварамон мебошад. ва дуввум ин ба пуррагӣ ҷамъоварии маблағ мебошад ки дар ҳадди аллакай 100%, 99 аздаг 1%, 100%, 101%. манам ин моҳҳои охир манам мебинем ки нақшаи ҷамъоварии маблағ ба пуррагӣ аллакай таъмин карда шуд. ва севумин нишондиҳанда ин аст ки дар ин система шаффофият байни муштарӣ ва байни ташкилоти таъминкунандаи барқ ба пуррагӣ ба роҳ монда шуд. ва дар ин ҷо бо як чизи дигарам қайд кардан зарур аст ки хизматрасонӣ ба маротиб осон карда шуд. пардохти саривақтии ҳаққи нерӯи барқ аз ҷониби идае аз истифодабарандагони он ба таври зарурӣ ва саривақт сурат намегирад. ҳолон ки саривақт пардохт нашудани ҳаққи нерӯи барқ костагӣ дар низоми молиявии соҳаи мазкур ворид месозад ва талафоти нерӯи барқ бошад як мушкилоти дигар аст ки бо пурра амалишавии низоми билингӣ дар кишвар ин мушкилот ҳалли худро хоҳад ёфт. дар маҷмӯъ ин низом талаботи замон аст ва гузариш ба он аҳамияти муҳим дорад. ва он муштариёне ки аллакай ба ин система насб шудаанд ҳисобкунакҳои барқишон ҷиҳати пардохти ҳаққи қувваи барқ вақту маблағи иловакӣ сарф намекунанд. ҳамагӣ телефони мобилӣ ва чанд сония. манучер ализода, меҳрӯзи ҷомъа, ахбор. тақвияти низоми муосири созандагӣ ва амалинамоии барномаҳои рушд дар ноҳияи балҷувон. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи мазкур бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шуда, дар ин замина муассисаҳои нави таълимӣ ва марказҳои муосири сайёҳиву хизматрасонӣ ба истифода дода мешаванд. муфассал дар гузориши Олим Носирзода. бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат дар ноҳияи балҷувон давра ба давра бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногуни наву замонавӣ сатҳи некуаҳволии мардум ба тадриҷ беҳбуд ёфта заминаҳои рушди иқтисодиёти ноҳия низ таъмин гардидааст. ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи балҷувон бунёди 257 иншоот нақшагузорӣ шуда, то ин давра 151 иншоот амалӣ гардида, дар дигар иншооти бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад.
طبق اطلاع 80% انشاءات بنیادشونده جشنی با سهامگذاری صاحبکاران وطنی عملی شده ایستاده‌اند که از توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به صاحبکاران و رشد فعالیت صاحبکاری درک می‌دهد. با نظرداشت رشد و پیشرفت همه ساحه‌ها انشاءات بنیادشونده جشنی مربوط به ساحه‌های گوناگون میباشند. از جمله حالا در ناحیه بیمارخانه، مرکزهای سلامتی، 3 مؤسسه تا مکتبی، 19 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، انشاءات فرهنگی و ورزشی، 11 کارخانه صنعتی، مهمانخانه، مرکزهای سودا و خدمترسانی، باغ و گلگشت‌ها، ساختن راه و پل‌ها و ده‌ها انشاءات دیگر تعیینات گوناگون با فراهمسازی امکانات معاصر و صفت بلند جوابگو به طلبات زمان بنیاد گشته ایستاده‌اند. با عملی ساختن تدبیرهای سازنده و کبودیزارنمایی اطراف اداره و تشکیلات، خانه‌های استقامتی، کوچه و محل و صحن باغ و گلگشت‌ها در برابر زیبایی حسن ظاهری، اینچنین شرایط و امکانیت‌های مساعد سیر و فراغت برای ساکنان و مهمانان مهیا گردیده است. ناحیه بلجمون زاده دوران استقلال بوده. از سال 1996 تا این جانب ناحیه بلجمون با یک قطار پیشروی‌ها نائل گردیده است. علل خصوص مرکز ناحیه در این قدر مدت کوتاه با یک شهرچه زیبا مبادل گشته است. همه پیشروی‌ها و آبادکاری‌ها و سازندگی‌هایی که در ناحیه بلجمون رفته ایستاده است، از توجه و دستگیری‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرد. در ردیف آبادانی‌ها عین زمان کارهای ساحلبندی در حدود دریای سرخاب و آبی مزار با جلب متخصصان و کارگران محلی توسط تکنیک و مکانیزم‌های ضروری با مبلغ‌گذاری دیرکسیای ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جریان دارد. طبق اطلاع در ناحیه مسافه 14 کیلومتر باید ساحل بندی کرده شود. روند ساختمان هم در شکل بتونریزی و هم خواباندن تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی با صفت بلند ادامه دارد. همزمان در حدود مرکز ناحیه از حساب زمین‌های غیر کشاورزی با مقصد آبادانی‌ها و بنیاد شهرچه نو مساحت 112 گکتار قطعه زمین برای بنیاد خانه‌های استقامتی، مکتب و مرکزهای سلامتی و دیگر امکانات‌های خدمترسانی نقشه‌گذاری گردیده، مرحله ابتدایی کارهای سازندگی آغاز یافته در این تدبیرهای بنیادی جریان دارند. در تامین رشد و پیشرفت ساحه‌ها و آبادانی‌های ناحیه زنان نیز همچون نهاد فعال و تربیتگر نسل‌ها سهمی ارزنده دارند. زنان ناحیه بلجمون و بسته از آنی که در کدام سطح کار فعالیت می‌نمایند، سر کرده از خدمتچیان دولتی تا معلمه‌ها سهم خود را در آبادانی و گلگشت‌فایی کشور می‌گذارند. علل خصوص در حشرهای دسته جمعانه ما زنان همراه اهل ناحیه، اهل جماعت اشتراک می‌نماییم و همیشه سهم خود را در آبادی و سازندگی دیارمان می‌گذاریم. آینده نیز برای باز هم تامین شرایط مساعد فعالیت در ساحه‌های گوناگون و زندگی بهتر برای ساکنان در ناحیه عملی سازی هدف‌های بنیادکارانه ادامه یافته، مرحله به مرحله نشاندادها در این سمت افزون گشته ایستاده است. عالم ناصرزاده، عالم میرزا خورشیدی نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی داوم سالهای 2022-2024 در شهر خوجند 725 انشاءات تعیینات گوناگون بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی مورد بهره‌برداری قرار داده شد. امروزها در شهر کارهای ساختمانی در انشاءات تعیینات گوناگون ادامه داشته، جهت سبز و خرمگردانی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق چاره‌بینی‌های 5 ساله رشد صنعت، نقشه کارهای سازندگی و آبادانی مورد عمل قرار دارد. نقشه مذکور بنیاد، تعمیر و نوسازی 950 انشاءات را در بر گرفته تا امروز 76% اجرا گردیده است. تنها در دوام سال 2024 در نتیجه تدبیر اندیشی‌های سریع وقتی مقامات اجرایی حکومت دولتی و زحمت سازنده صاحبکاران و ساکنان بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی 319 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره‌برداری قرار داده شد. امروزها در شهر کارهای ساختمانی در زیاده از 100 انشاءات ادامه داشته، در برابر قامت افراختن بیناهای بلند آشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، درمانگاه‌های معاصر و مرکزهای سودای خدمترسانی و بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، طبی نو و کودکستان‌های زمانوی توجه بیشتر است و برای از بین بردن نورسایی جای نشست در نزد مکتب‌ها و بیناهای علاوگی نیز ساخته به استفاده داده می‌شوند. عین زمان در شهر خوجند در نزد 4 مؤسسه تعلیمی ساختمان بیناهای علاوگی با مرام ادامه دارد.
дар бинои иловагии гимназияи рақами 4 ки сохтмонаш соли гузашта оғоз гардид, бо фароҳам овардани шароити мусоид дар назар аст зиёда аз 1200 хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. тибқи лоиҳа бинои сохташавандаи муассисаи таълимӣ бе назардошти таҳхона 4 ошиёна буда дорои 32 синфхонаю кабинетҳои фаннӣ мебошад ва корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷсохтмон ба уҳда доранд. айни ҳол таҳхонаи бино ба анҷом расида шудааст ва ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар вақташ таъмин шуда ва 4 ошионаи оянда дар муҳлати муайяншуда ба итмом мерасад. дар баъзи муассисаҳои таълимии мо бачаҳо аз меъёр зиёд нишастанд. дар ҳамон муассисаҳои таълимие ки аз меъёр зиёд бачаҳо дар синфхона нишастанд, биноҳои иловагӣ сохта шудааст. ҳамчунин барои сохтмони бинои иловагӣ дар гимназияи рақами 1, дар мактаби рақами 14, дар мактаби рақами 7 шаҳри хуҷанд санги асос гузашта шуд. оянда сохтмони ин биноҳои иловагӣ дар он муассисаҳо оғоз мешавад. вақти ин биноҳо сохта мешаванд, дар синфхонаҳо мувофиқи меъёр хонандагон ҷой мегиранд ва ин барои баланд шудани сифати таҳсилот албатта як омили муҳим аст. дар шаҳри хуҷанд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 28 декабри соли 2024 дар паём баён гардид, барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар маҳаллаҳои 6, 7 ва 26 шаҳр ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтмони 3 кӯдакистони замонавӣ ҷараён дорад ки баъди ба истифода додани онҳо бештар аз 800 нафар кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда шароит ва имконият беҳтар мегардад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми навбатии худашон вазифа гузоштанд ки аз ҳама сарчашмаҳо истифода бурсида иншоотҳои соҳаи муворид сохта шавад. ва инак аз тарафи соҳибкорони ватандӯст дар шаҳри хуҷанд айни замон сохтмони 3 кӯдакистон идома дорад. масъулин иброз доштанд ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳри хуҷанд боз 20 кӯдакистони нав сохта ба истифода дода мешавад ва анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки бештар аз 5000 кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар раванди вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар шаҳри хуҷанд тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз ва навсозии кӯчаю хиёбонҳо низ идома дорад ва ҷиҳати амалӣ намудани ин тадбири муҳими экологӣ сокинон фаъолнокӣ нишон медиҳанд. чунин як маъракаи дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ дар шафати роҳи байни маҳаллаҳои 8 ва 12 шаҳр баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим ки барои беҳдошти вазъи экологии заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад, бо иштироки шумораи зиёди сокинони касбу кори гуногун бештар аз 300 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. ҳамин тавр дар шаҳри хуҷанд корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз 225 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри хуҷанд, ахбор. дар ноҳияи водии рашт бо мақсади баландбардоштани маърифати молиявии сокинон ва тақвияти ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ гардидааст. шарҳи бештар дар таҳияи Идигули Маҳмуд. бо мақсади татбиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ҷиҳати пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, инчунин қабули маблағ аз ҷониби вазорату идораҳо дар шакли ғайринақдӣ пешбинӣ гардида, дар ин ҷода саҳми низоми бонкии кишварамон бениҳоят зарур мебошад то ҳамкории якҷояи вазорату идораҳо ва ташкили табодули маълумот байни онҳо таъмин гардида, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро мардум пурра дарк намоянд. дар заминаи татбиқи амалии фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар давоми соли 2024 дар ноҳияҳои минтақаи рашт миқдори умумии кортҳои пардохтии бонкӣ афзоиш ёфта барои гузарондани амалиёти ғайринақдӣ
مساعدت کرده ایستاده‌اند. در مجموع مقدار این گونه کارت‌های پرداختی بانکی در منطقه در سال 2024 به 162,000 عدد رسانیده شد که نسبت به سال گذشته 17.9% یا اینکه 24.6,000 عدد زیاد گردید. این زمان گروه کاری دائم عمل کننده شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهرک غرب در هماهنگی با واحدهای ساختاری تشکیلات‌های قرضی مالیوی ناحیه‌های منطقه رشت فعالیت را در این سمت منتظم ادامه داده ایستاده‌اند. از روی معلومات شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهرک غرب در سال 2024 شماره عمومی پاس ترمینال ها برای قبول پرداخت های دولتی در ناحیه های رشت، تاجیک‌آباد، لخش، نورآباد و سنگوار به 233 عدد رسانیده شد. حجم مبلغ پرداخت‌ها توسط این پاس ترمینال‌ها باشد 65.3 میلیون سومانی را تشکیل نموده. نسبت سال 2023 بیش از 49 میلیون سومانی افزایش یافت. این زمان در ناحیه‌های منطقه 77 عدد فیلیال‌های بانک‌ها، تشکیلات‌های مبلغ‌گذاری خرد، مرکزهای خدمت‌رسانی مبلغ‌گذاری خرد و مرکزهای بانکی به اهالی خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی را انجام داده ایستادند. از جمله با مقصد تامین حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در فیلیال رقم 76 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه رشت تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده ایستاده است تا حجم معاملات غیر نقدی و خدمت رسانی‌های بانکی در سطح ضروری عملی شوند. با مقصد عملی شدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی فیلیال رقم 76 کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در یکجایگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و ناظرات انداز ناحیه وابسته به حساب برابرکنی‌های غیر نقدی تمام چاره‌های دخلدار مورد عمل قرار داده است. از جمله در ناحیه در مجموع 53 عدد پست ترمینال و 44 عدد QR رمز در مؤسسه‌های دولتی و مرکزهای سودا نصب گردیده. اینچنین 112 عدد تشکیلات‌های بودجه‌ای با پرداخت فاصله‌ای اینترنت بانکینگ پیوست کرده شدند. با گفت کارشناسان ساحه عملی گردیدن پرداخت غیر نقدی به غنی گردیدن بودجه دولتی جلب مبلغ‌های از گردش بانکی بیرون مانده معتدل نگاه داشتن قرب اسعار ملی و باز هم بالا رفتن نفوذ تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی همچون کشوری به میلان روشیابنده زمینه با اعتماد می‌گذارد. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. بیننده های عزیز این بود برنامه تلویزیونی اخبار. خیر سلامت باشید.